ebusia fe mo bia akaba e de ba attention TV eso I trending issues and some are koso ye bebre we social media no so a obi aka ho asem na yeso yetena se na ye person na se ye de koso ye de broma hu nia koso we various social media no eso mesra wo so be comment be like na wa share ma foforo nso enya bi na wa ye de wa subscribe nso e de amame na ebusia fo ye Diamond Appiah e de na blue Tracey Boakye ensem na ye koso audios ni ade e kokoso na de bia na ni otana we too money we na we too money we no ye wa me Christiana Awuni ye de ababa tu we dwa se ayepa eyese sansem nyina ye koso because I know na koso no e be boa me nua Tracey Boakye na ye ma me Tracey Boakye eso nya se efe hu se eye na blue no kana se oye na danfo tutu mu twa so na ne bɔ ne nkomo bia no na ware se no ne bibio no ne kan ade a oye na blue nya audio recording se ne se eye ne ba opportunity na nsen ni ade e be ya be flop ni ade nto no anko bi ni ade no eno eye pa se sa audio no pi abonte se no e bo ma Tracey Boakye ehu no se anya na flo no ne nam no se ni se na suba ye de etie eno na ma no e kire se sa audio ya ma monte man krofo kro ehu kra enka na blue no betumi poison ye Tracey Boakye ba Tracey Boakye eni we se wuti audio no na se em se yawudie bi hye eye na blue mu a de o de e kasa ana yawudie bi wonu ho ase na danfo no nam no kra na se yawudie bi e wonu mu nte no e na ye ma me Christiana Awuni abetu ja se eye pa yie se we e koso yenko tie ne ye ma me e kan ye Diamond Appiah ene Tracey Boakye na brown asem na ba ye no tumi die eye de besi wo wiase bia no eye efe maye ni wo bia atem ni na brown atem ye ni Diamond Appiah atem fi se bibia time so a epie ene na mi wo kwan bi so a wo de fa e man sam pie ana nyoma bi daadi sa man sa ka Tracey wo na tamfo aman sa ko hu se na me ne wo mo nam no se ye mpɛmasɛm me ne wo sere a wo fa kire nwa no akɔ didi matem akode ne sa o ye pɛmasɛm sa na one day na wakɔ poison na dakro poison abam no wawu ye hu di oku no o ko bo we ya mu dia o na sa ne nan fofo ne wo enso na kire nsɛm sese wo na bra ma ya antia enka we nu nyina ka ye hu se o tan se o mu nam nyina no nke so obi pass obi ye ka o chi asɛm ye ka o ye ne wo sere kwa de be si bia yo omo mu so light di na bra atem se wanya ade omo mu di Diamond Appiah atem se wo ye konkonsani wo ye se no ni nyina no eye me de ba ye no matiase ma fa bi wo masua ne oma wo ama ka nyina ye tete ho mamu ni atem na mu nsua de ne wa se wo se wo ni wo bi e di nkomo a ne wa hwe yie afa ba bi no ni wo bi di nkomo so a hwe yie papa na onim de wo record woni mu die woni ne di nkomo woni mu adamfo so a wo fa adamfo so a hwe yie ni pede ne ya wene na Marcus you okay aboa Tracey e betuma ma na ware na koso agina because senka ode na mfu ibe ma ke betuma ha na ware na na kada che kebe ha because obi atimi aba wa ware ase ababoa na wasa akoka se aware we engina dia na wontimi nya wakire woni mu dia ti awakasa because when wu bibia enko won dwuna do bone sa enkasa sem we say aware we kura engu ena ring ye fake ena den ye say ye ba ho kokupe wow when mu nyina no na ye nti yo ni enimo ye nim se wo do no ye nim so penasem ye nim se na de nyina dan so te de si ye nyina no eye kama pa ama Tracey so ahu ni gina bia maybe obe na ntiafa maybe obe fa ne nan fufuo nkomo oni wo mbedie nye obi a wo ba wade enyina na pe wasem o
nyo bi osere kire wo nyina na pe wasem o tini nyina ye na hia ne oma tu su hia de wo tie de wo hwe hia de ni nya didi atem bibia ni di atem bibia ye trase hia de hwa de ma onko so wo free one ko two na do didi atem ha chaka sa udi di atem na wunya de na wunya ye nyina ye Mark Zipacho de okay enti se mi wadamfo bi ana se me kwa wade mu na me ma ware awia wo se me namfofo no like me mo otwo fun namfo no yes omo ware ye eso otwo ho enya se wo no mbe ya aka yes be two ho magap mramu se wo no nkunu wadamfo no nkunu obi oni ne besusu nsam ye nkunu enya wo namfofo bi o wono wo nchia de wo ho na sankade no mu din komo mutimi pie kotena baabi esere eye nioma bi no awo ka wonsuma sam kire wo mo no ese wo twa so asemi o se Tracey kode ya nyamia so because the way asem say na bibi eso bose me betia me bose o tie no bose me bose okay me se nyamia ye bi nyamia na bemu ampa fise eso no akobo ko aso dem ko de nyame asese me o dawurade asese nyoma nyina da adie ka wonnim wenyim nyina wona ne ba ya ko sisi obenyawo wa se wa wade a wo beku yes o ma na kwan blama wade o me kuna mi se o eni nyai se o fa kwan bi egu awade ye no okay ti ne se enamfo bu awade ye no ti de nyam de be bia no good eye je ne hu ne se boni so nyame hu se sei eneye to wo ya dia enye Tracey nkoa ma fa bi wo so fa bi wa wutie so no wa fa bi wo jini pentia ma se chese utunu fu bia wa fa no de ne sem obo awa ware so atan na wade ho no de namfo no still no ni kunu ye mi sei ni kuna ye sei ni ku so koto dan ama ni kunu toka officer no ware ye na wo bi nye bi ma no no wodi wani akwa ko huni aye maami e kan ye me de huni se e ya mpa no ebe ya futu ama ye nyina na wa wo hwe me bia se woni obi na ma na wa hwe hu ye bi se ni patrimi wo hoyi untumi empem na huni ye hye wo e bi se Tracey Boakye wodi se onna na blue na momodi nkomo nyina onim se na blue betumi ayi bi se ye wo na hia na nti wo na se wodi nkomo na sada fo be fa no na wa hwe niye mi a me de dwumade no ebre wo no me di a me de so na ajua amwa akwa ha attention TV mesra say subscribe ma me wate na like na fa comment so bra me kan e de ama ododo na share ma foforo so enya ebi